Ćao šećer, wow, kako dobro miriše čoveče. Zar i ti ne želiš ovako jednu prekrasnu bašću da imaš, znači gdje možeš svoju kuću da praviš? Imaš ovdje dva prilazaka da bi mogu ovdje jednu svoj dom novi da izgradiš. Šta ti danas nudimo? Imamo danas 738 kvadrata bašće, znači na prodaju jedan plac gdje možeš dvije kuće da napraviš. Imamo isto od jednog arhitekta jedne studije šta možeš sve da radiš, znači da se ne moraš da mučiš. Mi smo sve to za tebe preko jednog eksperta znači režirali. Možeš znači od balklasa 1 i 2, znači ili 5 metara ili 8 metara u visinu da ideš sa ovom kućom. Možeš 173 kvadrata, znači po etaži, znači da izgradiš na 2 ili 2,5 etaže u Schweblingštaju u Klosterneuburgu, znači u Donjoj Austriji, znači od lokaliteta ako tražiš mir, više mira ne možeš ovo da dobiješ jedino u groblju. Šalim se, imaš ovdje jedan boks, on je kao garažna, ako bi ovu kuću zadržao, imaš isto znači tu na Galanca gas se možeš isto parkirati, znači isto bi bio cvajtecufat, znači gdje možeš da staneš. Ovaj brunan ovdje godina već nije u taktu, sad je li on funkcioniš ili ne, to ti ja ne mogu da garantiram. Morao bi pumpu novu znači da izgradiš. Ovdje ima ove senkrume, nema kanala, kanal će da dođe za jedno vreme. Kuća sama je iz 1960. godina sa 40 kvadrata stambenog površine. Nije nešto veliko, to je za ljetnu kućicu, znači gdje možeš da ljeti da pobegneš iz Beča i stresa, znači da dođeš do sa decom. Nemamo tuše u zgradi, ima znači toalete. Morao bi da nešto improviziraš, znači da napraviš u bašći nešto preko nosola duše, znači da se možeš da istuširaš, da se osvežiš. Ovdje imaš jednu kuhinjicu. Naravno kuću možeš znači da izgradiš, da je proširiš, da uširiš. Sad je pitanje ćeš to da radiš, ali biti šun. Ovdje imaš isto dvije male sobice. Greje se sa električnim ovim radijatorom. Možeš isto znači sa time da greješ, znači sa time kaminom. Ili da napraviš solar panele pa s njima eventualno isto znači još pomogneš se. Gore imamo još dvije male sobice. Podrum ti neću pokazivati, podrum je mal i podrum je relativno mokar. Sad kažem, za saniranje baš nije idealno, ali bože moj, sve se može srediti. Imaš tu jednu malu sobicu. Kako sam rekla, znači za ljetno doba, znači da ćeš da pobegneš, da imaš svoj domicil, da se malo opustiš ili da gradiš možda kasnije. Ovo su same vile, znači dosta je znači više recimo u šumi, ko to obožava. Jednostavno imaš ovdje Božji mir. Kako sam rekla, 738 kvadrata imaš sve zajedno, 173 kvadrata možeš znači, na dvije etaže znači, da izgradiš na 8 metara, struju, vodu imaš ovdje, kanal ti je, kako sam rekla, kanala nemamo, ali će da dođe, cijena je 290.000, pa se nam javi samo kod Klasan Apartna Immobilien. Ugodan dan ti želimo.